τον τύπου σχέδια νοηματιών. Συνεχώ. Hvala predsjedavajući. Plan rada Komiteta za bezbednost je u redu. Plan je u redu. Kao plan vjerovatno znate kako je usvoja i vredan je ka izmene koji je Stoji predložio. Slažem se pitanje Steva Odbosa, koje je najveći među tim stvarima koji su trenutni i koji dolaze predloženim zajedno. Na način vidjeti da se vodi još jednu stvar koju želeo ja da predložim, a tiče se Komiteta za bezbednost u vezi sa direktorijatom za zdravstvo. Gospodin Draž i u vezi sa Kancelarijom za zaštitu prava žena i polova, postoje neki pacijenti i nazori poslovljenica koja trebaju nedavno da koriste određene medikamente radi njihovog stabilnog zdravstva, doktor će me razumjeti predsjednik. I dobro je bilo da ovaj komitet odredi transport ili grupu ili čoveka ili osobu i direktorijata zdravstva koja će se brinuti i evidentirati njihovo korišćenje tih medikamenata kako bi oni bili zdravstveno opskrbljeni i za bezbednost, kažem, medicinski. Doktore, ne treba vam vama puno objašnjavati, radi se o ljudima koji, ako ne koriste te medikamente, onda oni svoj zajednicu, porodicu, komšije, prijatelji postavljaju. Malo kritični komitet za bezbednost treba pomeniti da na osnovu ovog predloga odredi transport ili grupu nekoliko tih ljudi iz Departamenta za zdravstvo, koji bi se brinuli o tim ljudima na teritoriji opštine. Verovatno razumijete da smo doživjeli situaciju prošle godine u Resnici i to je možda i jedan od izgleda. Znači pričamo o ljudima koji su mentalno i korišćenjem određenih drugih supstanci u situaciji da naprave određenu delatnost. Mislim da je predlog da ga podržimo. Zahvaljujem.